Ara Bawumia na kiembo po yeto mu nyina to atwe. Okay, na ifa nefa. Cheda. Cheda, okay. Because ono Bawumia no one nanado. Ono nyina na bu oman no. O ma se oman na wie. Wo kasa te se de ase wo afi na umedi oman ne da. Ono nyina na te so. Mahama nso yehu ne nyuma ni nyina nkoye. Afiwe ya sesam, omupo mumpo ya sesam. Mahama won ka okra. Won ka okra. Wo be ya kra ko onresign. Obo! Sa. Obo! Oh, okay. Ya to na tazi ya beto amane tazi. Like say your man so na amen aye. Nta fi we dia omu nyina ye tu obafro. NPP NDC o awe afi sabosuma na ekọ. Ebe di nkuni wa mu wiam o man wiam ebe ya ma magina adum TV keka nyina ya nyintum ya be di nkuni ya fa aba no one time. Ya ntuni mienu ya to ne baako. Tokwa bi ensi ya fa NPP. Awan ya batwa. NDC for Yaba pamu oma fi wey say Israel nyanko poti ase yaba pamu oma obi am handa de me nko yan kokoma nketenkete me handa yo me nko yan kokoma e wa buo be mu efie be mu Ami bi mo ya blo betami kuminya Okay. Omo nyiro o ma no youth no mo pom nko amo enti e de sa tele wi ase enye Okay. De bia o hwe ha sei o de youth no mo gu a mo podcast o de aduma bia ne ho o ko school ya mo so la mo ti free education ni pa no ko school wi a aduma we o ko school ai 1 month no be 3 months we school me shema sitina mu a de e fe akonokra ne se edwem forma ye jai bosia bo bosia ye jai bosia ne ekoje e de ma ye ma eko school sese no ye jai Yo, sabre de ya be piem e wo eye Kumasi asante mantemo na ba bia egina eye Kumasi zoo enimu ho na samre ye gina ene Ghana fo edi nkomo afa afi abato ya ye ba betu e ho so ye busa se hwan no moto aba ede ma no afi ho no muso betimi edi nkonim kokromoti no ene power afi amanyeko be na wode e ma no NDC NPP amanyeko aka nyina no hwan afi woto aba ede ma no ene Ghana fo ntwe nkomo e wo eye Adepa TV eso ma me pacha ni de me for say me pacha me de Alice Mensa ma me Alice sha fi abato na e ba so why ready so abato aba afi meto aba papa safi abai si atunu 20 Kumetu ni nyina metu ama Bawumia. O to ma Bawumia NPP. Bawumia na metu abarama no. Esa free education. Awodi ba ya mi akasa mi jaho mi ba nya bi. But mi nuanom emma enfaso ayenya no wo so nti. Efri o ma pani kofo preso. Insurance. Wodi ba mi to insurance akabi aminim kebawu. Insurance na bo am kwa bebre so eno na ejoda no kwasiara na kwasa me mraji ekwaje aduro me kwa me de me card to ho ne ayi aduro na ama me da ka mienu bi aya nya ama me ne atwo sam me nkoto eno me kwa busa 400 cedis eti sabane de akufu adu de wuja ni mu a woni president bia o ha me ba chane say lo Mahama ensem o kan Thomas say moto ba dem no Mahama won ka okra won ka okra wo be yakra ko on resign Mahama be yakra on resign wo de won ka dwuma no okra wo de wa ba pen am yahu ya so wa hwe so wa hwe yahu say de wu sitie sanya du frupa ka Mahama wo be jaw say Ghana for ento abaman wo say wo short memory your memory no so anyira okay ya memory na ya dwuma pa what's for the yakasa sentiment na film nto aban say anya no kure yo beka bia o tiri hu moto aba yo beka say Ghana for asante bantam ya nto aba de no ya NDC ni no de say ya adwene no de say ya adwene afi abato no ya beto pa me so ba wi akora wi a me medwo me tira fie ma hwa the results no abakọ thank you ma'am me ba say from say e from akosi asawa me say fie to pa me SD no so beto pa we SD no so beto ba beto ba pa sana makwa so me ko be na woto ba dem no NPP ono na ko Bawumia ono e dey tell NPP no NPP dey tell me na asem ne say oba ye free education aba free me baby akọ obi dey so my father me ya da na ankasa me hu de me nye akwan so ye kwan na nya so oba ye ma ye kama hospital bi so oba bia no wa nya asem Bonyira anya asam kete wonje dia say ya pa ibo ni say aka akwan no wo meyi dia aka ne maye
already a better man. Okay. Ya to the time, a better man. Make say asantiment mo afi yesi mo nto aba mababa bu MPP anya hwe asantiment. Obo. Sa. Obo. Oh, okay. Ya to the tazia, ya better man the tazi. Make say Mahama de say mo pa na message crash. Wano de wonka okra, wonka ye yi film kra. Na mo ji afi MPP we ne de. Yes, ya ji pa. Asa fa sham concern this for the baby na so omo. Okay, that's it. Okay. Right, you go so. Ya jaggen chire na awafi abato na ho. Yo, baby e beduru bia obi abaka sabi. Yo, me ba cha. Obai ma o se afi ho na akọ. MPP na akọ Bawumia yewura Bawumia. Wano na akọ. Ejwamfo ma wano na epe. Ya beto mo no nko a yewura Bawumia. Wano na epe me oba ya me ni me fie de ya to ama Bawumia. Like so obi sisa obi na obetima asama adwena fie abato na fie. It is possible. And MPP be din kunu ma fie abato no. Ye be din kunu wa mo wiam o ma wiam e be de Mahama gina Adum TV keka nyina ya nyi ntum. Ye be din kunim ya fa aba no one time. Ye ntu ni mienu ya to ne baako. Tokwa bi ensi ya fa MPP. Yo, Samuel na busia ye go so. Aye Kumasi Zoo. Oba ye ma pa cha fie abato no bato. Abeto papa. Yo, beto abane papa. Na me meto ma butterfly. What am butterfly? Yes. I didn't tell butterfly. I go tell me to ma butterfly na align owonim de. Okay. Obetimi asesa o man one time. It's a little meto ma butterfly. Na so open align amamu no sene amanyeku aka. So pepe. Okay. One no man Ghana obetimi asesa na e change of Ghana. Okay. Yes. Ye pe change of government. Okay. Sa two party ni na deceive o man no. Okay. Enti ye pa omo a o metimi asesa o man no. Okay. Yes, enti me meto ama align cash. Yeah, that's it. Thank you. Butterfly. Yo, ogu so hwe at the party na Sam Radio na busia. Say ma me so bata ma hwan. Afia bata ma hwan. Beto ma Bawumia. Bata ma Bawumia. Nti ameto ama ne say. Me try community gap dem be ko secondary school. Chese adwuma me de menya bia ne madi. Na da romanti me bite me awie school. Okay. Ama me ensa kan so school. Okay. Enti me de ma meto ama ne da. Meto ama da, di Mahama na eko. Yo. Mahama. Bawumia. But I say yo, I was so good so the party we are like say you need ko bo hanom. Aha. Yo, manya driver ni so aba driver ni pacha ni dem le France. Me dey 80. Me so hwe afia bato December 7th MPP ni NDC afia fa na ko motiva. Ara bo me enu nyina kie bobo ye to mu nyina to atwe. Okay, na ifa nefa. E kwa cheda. Cheda okay. Because ono Bawumia no one nanado. Ono nyina na bu oman no. O ma se oman na wie wo kasa te se de ase wo afi na umedi o man da oni nyina na teso ba Mahama nso yehu ne nyuma ni nyina nkoye afiwe ya sesam omumpo ya sesam chada na eko ya da se bebre pa right yo Samuel de busia na ge se oguso a ya jage nkyere no o Ghana ene Kumasi ne mo ntere so na ge se oba ma pacho ya fro say pacho family root December 7th we ready so ba to aba meto ba pa o to aba amenyeku a ewo ho a mo gina mo se Ghana ento aba mo ho na ba to aba de ma ka meto ma MPP e dey ntia reason say dey ntia meto ma MPP ni say me fi western of Enchi. Okay. Me say, MPP do aye bia ma me o. Wa aye bia ma ye na yan kasa ye timamfo na kasa na yeku ye ho. Because omo na ne turn 50 cedis. And e turn say 80 cedis. Omo ya mo say mamu ade nya mamu na aye dino. Yan kasa na yeku ye ho. Yan kasa na yeku because you pay no pesa ye de. Ode chie. Ade bi wo ho a. Ebi omo bi wo ho a ne bo ofo. Wahu obi ko fa ni bebre wahu yo okay right abusham yo ye gusu aye jage nkyere no wa ha na abato yi ho aya na ye duru ha de na gise ye musa se ye betim bodin komo akade ya yo me ba so matim yo ma me ba so ni de mo afi why ready so ba to aba ma ye ready se me to aba pa na me ba so o to aba afi hwe amenyeku e wo ho no ma wan afi o to aba de ama no me pa to ma ba to ne de me nsa no e wo ho me duru aba ayi no wa no wa de meto aba o hwa sema ato aba NDC abedi so MPP so na oya na ja o hwa sema timi bo akwa MPP ne timi bo am o ma setene me efi so wa ye ne ma bebre o ma na free education me ba enso aye de ne nsa so a wokobi me ba se mi nua so ba enso saa ma do fo bebre e ma tima ko free education scanner no de se ye kope bosia ne ade na awurade adom saa e haw ni nyina free ye so ama na timi to de a meto ama MPP yeah that's it good right yo
Yo, Saturday abusan ye guso aja agenchire. Our free abatwe eho. Blay. Bro, Saturday guso aja agenchire our free abatwe eho. Wana wotu aba ediaman who is so. Tuma ba NPP enye na kufuado akame kwaminu bi anko free SHS that na do de waya ade niema na Bawumia so meto aso na NDC omuni mu papa bi ade boaye. Amen. Thank you. Yo, you hide the nice agwenchana na eguso. Mame, we dey agwenchana free abatwe na ho agwenchire. Na mpacho ani de mo afi why ready so abatwe aba. Yam ya na so ama. My ready pass me to pa. Na mpacho o du kokomati ko to aba. Amanyeko be na fi ope NDC o NPP o na amanyeko fraka afi wana to aba fa. Akufo na meto ama no. What about MPP? Yes, they run Bawumia. Yeah, ono meto ama no na ekro. E didn't know who share that ko to aba dem MPP amanyeko na to ma NDC na say amanyeko. Empuntu a wo ye no. Free education no. Ani enoma empuntu akase a wo ye no. Ya nije, ya nana na emamu nyina wo nyina ko free education. Enti ama esika school na esika no so ate. Kakra be nyama ni bia na je say on so support ye. Enti oda na sepa say wo tu mpuntu asa ama ye. Enti na mama pacha si afi asante matema bomo bu se MPP anya hwe anti mo to ba mamo beto man pa me mabusia mabusia dom nyina me fie fo nyina no e de ne gipa ye to ama no ebusia se nyam ko to ba MPP ono na ekro ono a ini ba bia se no Mahama de mo to ba ma no ye de ye nya duwa de nya afi ho plan enti nya duwa de be hu de be ye e fie kakra kari nyina ye nyina ya ya no ba ko na to mo nyina fo enti me fi se ono na ekro yo ono na ekro ye to ma Bawumia because mo Bawumia ba ko aduma bebre it is possible yes like say MPP for ba on ba mbie bi anwuma ma mo bebre kwa Bawumia ba kwa aduma bebre okay there is never something won sound sir there be bold solution okay that's a bold solution thank you right usa eguso ala eje panigese ne fro say me de ko jwa sona de afi December 7th erade adno so ma bato ba meto aba pa o to aba amanyeko hwe kokromoti mo hwe asesene mum enoma mu na kokromoti afi fa na fa afi de meto ama nana kwa me cheda it is na pa cheda bato ma no okay na wo hwe ni policy na do bia kan ya ne de cheda na me meto ma ba ma no tujide se on ne beto abo man Ghana on ne betimi abo ma Ghana o ti December 7th on sa me sa cheda na meto cheda na ne ko oba ne gese pacho na wo se fro say me go fi wusu ida ko fina afi December 7 so beto aba de meto aba na meto pa na o to aba ma ye ko ba na fi wo to aba de aba no to aba ma NDC okay e dey na fi pese Mahama sa ba bi na swansa good MPP buy no obetwa 8 years joma ba so betwa 8 years he ne ma joma ma ye na ma ne to aso a obetumi a hye ma no ama ma na tumpon nsentina meto aba ma no o sa adwene o ma no youth no ho NDC for dwene anase Mahama dwene youth no se na MPP for bebre okay MPP for mo ya blow pese mi kuminya okay o mo nyino o ma no youth no mo pom nko amo enti e de sa tele wi ase a enye okay de bia o hwe ha sei o de youth no mo bu a mo podcast o ya adwuma bia ne ho o ko school ya mo sala mo ti free education nipa no ko school wi a adwuma we o ko school ai 1 month no be 3 months we MPP policies no mo de ne emwa omo de omo ba pe omo nyina o ma ne ho okay ti December 17 like say NDC to ma NDC omo joma ma so oba power obi a meto ba ma ne bia o wi ni NDC ba power December 7 yeah thank you that's it right abusia you go so aja agencheren e wo Ghana hanum yo ye go so samre ba bi agina aye Kumasi Kumasi asante mante ma hanum na samre ye gina ya agenchere e wa fi abato ya e ba so ehun panege se na ba cha friend say the friend Mr. Eric afi why ready so ba to ba metopa na o to aba afi NDC MPP amanyeku aka fi wana to aba da no me to aba ma MPP e dey your reasons ne say me reasons ne say me ma we ma wo mu se ebi awura free education mu a omu ko no niam kakra bi na toye abo a benefit me niam bebre a o ma ya omu babia na e benefit ya nti enu nti na me gina so ato aba ma MPP oh okay ne say December 7 MPP ana eko yeah that's it yo abusha samre Kumasi ana ye gina mu na ye wa hide na gese ya jeja agenchere na e wo Kumasi eti why ready na gese komo award TV eso yo bacho na fro say bacho me dey fiam ponsan ma me fia ye hwe afi abato why ready so abato about December 7th me pacha ma ready pa why ready amanyeko be na fi eko oh afi dey say ye dey wu kokromoti ba kire wono wa kwa akoto enzi eduru wono se nyame se enko e ana akọ enko bia
na ko na o hwa ma amenye ko NDC aba NPP aba ho pa na je obedi so na de tom no matimi ko yie ma na policy sitimi boa no na de so obi de obeba bi abre ya na ya bre aha etu da media me gina ya me masetenam aha me afi do bo hwa sitinam na da to aba se e ko ya media me masetenam na me hwe nsa o sitinam se na sitie me masetenam de ya na bra enya nyame a ene enya wow yes enya nyame enya ntime masetenam no eno na me de hwe ato aba pani ka se ba chone frose Ifemi kwabnansire afi nyame ya duma bato aba meto na otu aba afi hwa na otu aba de ama no ende wo mi ame ho okay wo hwe asitene ma ato aba afi ene wade to mu ene wo asitene man kasa se no mu side ma sitem de se dada ya forward there ba nti ya de ne de ye den ya ma se nti no a na ekro okay nti yo December 7 to wo hwe asitene na da ato aba me ma sitem na de ato aba thank you yo me de ma jona ma na pacho ya hwe afi abatu why ready safi bato aba mani abre pa sameto aba woni abre mani abre efisa me pe o mani yie eti mani abre sameto aba na woni abre so bato aba na po mani afi amanyaku a edi so ho na wo so betimi abo mani afi bato aba de ama no de obetimi abo a o mani de e wo me ankasa metirim okay na ba no de meto na mama wasisene man kasa ni wade to mun se ne sisi afi NDC breso NPP breso oh so far NDC ni NPP breso no media me hu ne se samle ya ye wo mu de entase nka wo ma me body kura number 1 ehwa na me de ma ba befa afi mo so ma number 1 yoruba o me si min sro na meka good okay number 1 me shama sitna mu a dia efe akonokra ne se edwem forma ye jai bosia bo bosia ye jai bosia ne ekogie ede ma ye ma eko school sese no ye jai aka na mo jibosia na ada ma hwemo me na me ka kire wo ma yi me ntuma kra ton pen nanso sese ade anigye nkoa enti me kasi sudua se abane de me ni Bawumia na ewuo December 7 Bawumia na ewu me ni Bawumia ewu ma wu ma no da se radi mo ni nyane okay yo na so what hey na ready e bo ya man hwe ni mention of okay hwe ni pa yi na me kra me sa ti kwe ho okay Bawumia fan club okay e wo bokro message okay be like that is a say afi de wo ko ma yero Bawumia so we mo me manina on sound yero Mahama ba on sound mama kra de chese mi kra me hu ni chakra no mi chiri Uchi Mahama picture. Me chiri ne picture kra. Picture na buafu. Na buafu me ho. Ni me TV so kra oba no madum no. Mahama ba TV so no dum no. Madum no. Oh okay. Eti anu de 4 years obey dey. E dey no obey amaye. Okay. Wanya bibi amaye. Na Bawumia ba. Hey, na me koto mama 4 years. Okay. Masa. Anu kra de nkompen ba bi ntena. Me da se pa. Okay. Right. We gonna we UT. Okay. Right. We say Yeguswa Kumasi Zoo ana yewa ya ji agenchire afa afi abatwi ehom Kumasi Zoo ana enemo na samre ya ji agenchire no yo Kumasi Zoo enemo na ba bia beduru de duru homofo no nchen maame pacho ya che na ho ya de na ya do ko TV so na abatwi ya basu ana samre ya ji agenchire afi o ready senya me ya do ne so mabato abade meto abapa na afi o hwe wasitenem o hwe abatu mu se de otu aba se de agewani afi na o hwe amanyosem ne amamumu a afi wana wo se obedi o man so a ebebo o man te batu aba e de ama no Bawumia na se wo to NPP meto na NPP e di appoint na afi wo hwe so da to aba na hiafo nyina mako school free obi a woni bia na bako school free oto provisions eno aro no okwa wo to school fees ko bi so beba okay there is afi wo de Bawumia na se no Mahama da is man tie na asem Mahama dey so say ni short memory dey o ya ni ya kai okay therefore mo short memory I mean short memory it ya kai na asem no ka kire ya okay right let us see yo some dey like say yo abusan to na duro so yo want to Mahama men to Mahama I didn't want to Mahama papa obi am hand dey me ko yan kokoma nketenkete me hand dan yo me ko yan kokoma e wa buo be mu efie be mu me hand dan me ko yan kokko me to Mahama me ni kokoma buo
Oh, mra me han dan. Mentuma, mato akosoro ho. Mahama pa de me nin kukobuo. Number 1 papa. Say must have number 1 eko. Papa number 1. Me ni me mari me fie for de yanko kukobu. Yam bon kukobuo. Okay. Eti aba na Mahama mentuma. Motuma Mahama era asi. Yo, e ma me mo mu ha. Ba me afi what over? Ah, mato. No, amenye ko be na afi on okokomoti wonya. What MPP. Let's MPP na eko afi. Anu na eko. Yo, era asi bebre pa. Oba ma pacho afi what over? Na afi oto ba o hwasene ma amenye ko be na eko afi. Me try my MPP. Reason what I say? Me ba for free education. Enu hunti nyama sa me toma no oto aso. Okay. Na wo mo pick ewe no mo so benya bi ko. That's a free education no ma so ba so beto aso no de mo mpe. Oba wo betwam. Oh, okay. If it's 4 years no want to be my yeshe. Okay. You are trying to say 8 years who want me now why wo ba 4 years we bet me head. Okay. Want to be yeshe. Okay, yeah that's it. Want to be yeshe ti lo Mahama na eko. Yo, enka ti lo na eduro so. Yo, enka ti lo mpacho afi why lo de so ba Meto pa. na afi o hwe okate so akoto ba afi wona eko ameko ba na eko Ba ena me ba ko school. Se bia wa ma ka me ba wontimi nko school ni. Me ko minya skantua. Enti ya me adom. Number 1, wa mran sa mato aso. Wo wi a wa sa to aso biom. Okay, free education na afi ba so ba. Okay, but you wanna from me? Yo, somebody dey yanko. Wanna from me? Yo. Oh, I'm remember blah blah be come be. Bachelor waginem. Oh, ka flapa me let san ho. Yo, ebusa go so ahwa de pa TV. Oba yema pacho afi Ewrade admo beto ba. Abana meto pa. Wo hwa system ato ba. Afi hwana enipa ba amanyeko be na ato ba edama no. Abana de NPP o NDC away. Ye pe aman foforo oba betena so. Na obedi oman mu eso na aman ayi. Nti afi we de omu nyina ye tu obafiro. NPP o NDC o away afi trabosma na eko. Trabosma na eko. Boom. NDC o NPP o away. Yeah, Kumasi Zoo anymore na na what the face 18 years. I from Hamza because so free asenua. Asenua okay good. Na afi o beto ba mahwan. Me dey afi dey me to aba na me first time abeto aba. Nti me hwe ma system dey to aba nti afo aba to ne dey. No kura nyame ne me to ma NDC. Jo Mahama any NDC ko nyina. Free education wanya bi anko. Free education me we this year. Na dey nti a me nye free education na me fa to amba ma MPP ne say. Free education no double track na yeko na amoaye. E na 2 ye nyina na yedi no so amoaye. Mo ne dey fili. Ye leave Philip samo no amode ba na atwere gu hu for cox only. Adwane ani pedi akọ ni yem ni atwere gu hu for cox dia se na emu anipa. Okotena school mu 2 months so betena fie 4 months. Enye eno de self education eno de waya de ba double track ne de amoaye. Enti eno de measure so de atoma NDC so oba free education on twam o. Ba double track no be ye free ho. Ti enu ti atoma no. Yeah that's pa. Okay. Say me no ka say double track na say free honum ana double track in free ho e hostel e be se me nua na from 3 no o ma kwan obekọ o ma kwan e fene sen August no obekọ school January and na the from 2 no so e ma kwan December almost obekọ March in double track in nya free ho no e da so ho okay me dem meto ma NDC afi o beto ba me ba sa meto ba fa e o to ba aya amanyeko be na fi eko Bawumia na eko sa ono na eko tese Mahama o say obi dimi fa enfie nan enye o man yi na ise wo ba so asaka 4 years now 4 years I dey be betima o man yi etimi nye ni ye etese na Bawumia na eko ono ya be free education yo ya da say obanu ga say na so free fa na ko Mahama na eko e dey tell us Mahama sabe one touch dey abuso mo say one touch no dey benya one touch Mahama me betima one touch aka me nti okay go Bawumia na eko ya ma school free e wan ya batwa adisi for ya ba pam wo ma fi we say Israel nyankopon ti ase ya ba pam wo mo e wo Yesu di mo amen okay we say about okay yo now so aja afi e fa na kwa oh ani tria NDC there all the way NDC anako Yesu wa Yesu yo bla me kwa yo ya ya de
Yeni mo bia number 1 na. Mimi kuro mu se mi kuro mu kwan na nye na na dada roma ye mi kuro mu kwan. Mimi free friend say achim. Oh okay. Mi free akroba to kuro mu. Oh okay. Me ma anya free SHS ko mi nua mo me ensa. Ena ba ko ye nurse ni. Enti mi kwato NDC Mahama ho. Okay, kwato NDC ho ha. Mahama ho. Hey, December 7th na NPP anako. Yedasi. Enko baby. Saturday ni kwa ya mma adwuma. Ya so kwa ya to about central here. Nti ya mma adwuma mpo. Yedasi. Ya enko fio. Ya tena ho. Ya twen. Okay, actual results. Ya actual results. How much dey somebody kunim? Oh, nyame adi nkunim awie. Yedasi. Isa Allah. Yedasi. Nyame wadi nkunim. Yedasi. Right. Yo, Sam ready abusha na eguswa Kumasi Zoo. Aja. Afi nyame yadon abetoba na ohwa sinema toba afi amanyako be na eko osoro no na eko osoro na number 1 number 1 edi enti na wo say afi eto bra me na me kan na say free education ko papa edi ba ye no ade a waye kora me hu bi da ade a waye me hu bi da because jo mama ka kire say me wo Ghana ha me nyakwala o ka kire say o na kuta say skara ko fa nye free education da ene de oso oba obetuma boa no amana yi oboa me yini ni bi munye ro Mahama ni me yi to mama ni da me catch on there. Me do mama need that. Bawumia na eko. Number 1. Yes. Number 1 eko. Na wie. Yo. Baba ni. Le pomo ko dey boss me. Ya me adon. Na after December 7th what over? Men to me to ma wan. Men ko pe dwuma mo bi papa. Dada men pe dwuma mo bi papa. December 7th we get na no to aba. Me. Adensi abla pe ni. Obi anya papa. Manu mo bi anya. Nti memento aba me nua we want to we so want to oso to dey onya Ghana ni ala onya papa me ya Ghana nipa na so mo ma adwuma ye bi ana ya bresa nti me da mento aba mo bia meto mo bia meto mo me nkasa me ho manyina so agara ko wawu oba ma pa chari die mo ya frosh Your friend Portia. Afi nyame yadma nation motoba. Metuaba. Wo sure sinema toba afi amanyeko be na eko. NPP na eko. E dey sinema me okay NPP na amanyeko ntuso NDC na amanyeko frag. Oh, me dey NPP abamba so na aboa me. Obo abeka say mo an be me dey aboa me ni me fiefo. Di sentry man nyina e bia kwa SS. Me so me ba me mamienu etimi awura SS mu bia. E ka na de fa wona mu ka na de me mabona. Just go first school fees there. Mentia couple of NPP na. Next afi. Your mama campaign message how do I back exam to tirim kwa wakota man. Oh, there been ko marketing dey hu. Hey, yeah, university no. Ah, man be kwai. Yentia fees o mu wie no mu nya adwuma ye o mu tete ne o mu nkaka ka ne ne ye hwe. Ya nya ko marketing. Yeah, that's it pa. Yo. Yo, boss we now so afi about to hanako. About to one papa. Ya kapra enye de. Number 1 no, number 1. Number 1 nako. Yo, somebody abusha Kumasi zoo ana ebe pie mo ede eye nkoma hwetwe na ede blemo. Ai na dwuma de na AC ewo Kumasi zoo. Obeto adwenkyere aba ewo dwuma de esomediane akwasi agiman. Do afama jo ba ne je ho yepa. Producer obo am eye yima good boy one assembly producer bia kama ede ma me. Awade adoma yeso ma e besa share bi awade party. Tata self one so ya sene me ne ko hwetwe nyina ede abremo ya kramo. A very big hello to all our lovely Tap Send customers across the world. We appreciate you and we say a big thank you for supporting us and sticking with us all these years. You are the reason Tap Send is there, and you would know that right now you are not able to use Tap Send to send money to Ghana. The reason is that the Bank of Ghana has suspended our local partnerships with banks and financial institutions in Ghana. That means that we are not able to send your money to Ghana right now. This suspension is to do with the wallet product, which we Tap Send launched in the UK and Europe. The wallet product is licensed by the regulators in the UK and Europe. It is legal and is totally compliant with all the regulations. Bank of Ghana, however, have some concerns with the wallet, which we are working really hard to address. So for now,
they have suspended our operations in Ghana for up to a month, and we are working to do our very best to reduce that suspension as it stands. I will say though that the wallet product is legal in the UK, like I said. Your money is completely safe and protected by the laws in UK and Europe. So don't worry about your money. If you have money in the wallet, it will still be there when we come back, and it will be safe and secure. This wallet is innovation from us, and we hope that we can resolve this and continue to serve you, the Ghanaian diaspora. What I'll say though is, just like you stuck with us all this time, please stick with us again. Don't send your money through others. Hold the money if you can, and send it in December, because we are coming with big promotions, we are coming with big giveaways, and we are coming with good rates to allow you to send money to Ghana and have more money for your loved ones in Ghana. So please stay with us. Your love help us build TapTapSend to where it is right now. Your love and your support will continue to help us come back from these issues and continue to build TapTapSend. Thank you very much. We love you from all of the Ghana team. Please keep supporting us. We'll be back soon. TapTapSend. Papa no.